Ki khubor ka Batesi TV ka umdi basnyam bak penjaslian Rupa Premium Meghalaya. Together we achieve, together we can fly, reaching for the sky. ICFA University, Meghalaya. Ka Khasi Students Union East Jaintia Hills District Unit hakasautak na itong acapan Rio. Kalapan ramjur ki Arnold ki Parjala pat uwayu khasi penar ki badan keti ban rabor bat penyap yoba kershan lamurong. Hakabaya kamet kila berat hakawai ke krem ti dau yang pampendan kamsyu hakasnong rembai dongkon. Kumon pentep hang ni bagi pulet ke East Jaintia Hills ki bela pelong yang jing toket kababanya kila kam ya laingut ki brio ki basuba tong keti yang bela tip kerteng kum ukumar barman ubala saus nam karta ubana kasnong teraga day nakukarajar Asam ubasa menta Hasiman Bazar kasnong umpleng Meghalaya. Ujoy Sharon Barman ubala alai pupras nam karta ubaka kasnong teraga day na Chirang District Assam basa menta Hasiman Bazar hakasnong umpleng. Bat kuntup yo utan sing dakhar bojkot sen kum arki ubala alai saus nam karta ubasa akasnong Muliat Sumer Meghalaya. Presiden Kaseng uba Aswimli N Suchen hakajinya kran beklat thai khubor ula dawai Deputy Commissioner ke East Jaintia Hills ban phaklum jingken ya ke jingdon ki Barjala ki babuhai snong hapo uput usam ke East Jaintia khenang mantip laki dei kinong India lani ki mendea nakari Pakistan ne Bangladesh. Ke bajia yo we samarong ba o ba shakinap pat o ba jar ngai hagini kisni nai ni tiyo daldep Remenin di pulit yang East Jaintia Hills kelalap ya kami diap jauh kedi namar ke jing hat jubor ne jing piap jubor jang kinong rabor yu kamtam ki bidon lang ki Parjala kumagitip ki don ki Parjala arngut baduwe upara khasi tinga tarai une upara khasi la ban sapnon kam agi di Parjala labanong ba ni kum geseng ni premjur halor kana jingjia kam tam ngi pa e gro snolem chai ba ying asem tong to ying ba sem lanot pat kam tam kum gaseng kwa ban kentu ya ki district kam tam ya police department bahkan lek tam bahkan lek kam tam nan lum jiken kam tam ya DC trong East Jaintia Hills udai ban lum jiken ya ki Barjala ba wan song wan sa apo East Jaintia Hills kenang bangila bantip kidai ki basisana kidai sha kita ki nong India ki ba don ya ki kot islane ki bom yo badai ki nong India ne kita ki Pakistan ne ki Bangladesh te kum geseng ngi kwa ba kumangiti ba menta ki bun ki Barjala ki wana po East Jaintia Hills ngimla ban tiknachu la bandai ki nong Bangladesh sudah nomar kim don ya ta ka polis ka jimut ke ban pentingna ya ki jiman yukina USP jong ketua district Pakiwan bat kumju now DC jong ketua district Pakiwan bat kum geseng ngi kwa ya Deputy Commissioner bat ya ketenat pulit apo East Jaintia Hills ba kadai balum jiken ya borok ki Barjala kenang ba kene jingjia kanam jia su ya perok pasnam ki jongi kumba ngitip ba kene jingjia kam dei su jingjia ba kabadang su jia menta andai naga por ka sajia bai kumne ya gi nong nya kali bedei perok pasnam jongi isa kinap ha ki Barjala bat ki Barjala ki ba kinap ya gitu ki perok pasnam jongi langba jing kinap jongi ki penyap pada ring ki jing penyap jongi ki rano ya kali nama ki la bandi ya kini kali kata hai mudul yang sengi kwa ba ke police department kede balum jiken mador ya ki Barjala wan sa apo East Jaintia Hills kumalong mata ngi sirkei ba ki Barjala ula banwan simet tang sudah blek ya gano crime ne gano ga ke jinglek pasti jongu ula bandi unong kidnap ula ban pe bak klem ne jingken ya ga detail ke jongu ne klem ne yo ya ga kerteng bo pura jongu usuan ban retian tang katu ani si ule ikam gi bom yap kam tap ula bande unong rabor kan thene kila bande gi no piyap bru tam side blek to kam ki phet no jaga chnong bagi wan tengi kum geseng hingi kwa ba ya kentu ya ke district mo kam tam ya gi district ba kadai ban lum dikenya porok ki Barjala ki badan pok ki settings. Mornings are always busy. Everything feels fast. I hear mom shouting and I'm trying not to be late. Outside, Shillong is already awake. Cars move slowly, horns are loud. It feels like everyone is in a hurry. Then the STEMS bus comes in.
bright and yellow, always on time. The caretaker waves and I feel okay. Inside, we laugh and sing. We share snacks. We help each other with homework. It feels nice. My parents know I'm safe through the STEMS app on Mom's phone. Because this bus isn't just a ride. It takes us to school with friends and a little bit of hope. This is STEMS, our ride, our future.